Miapa ajoga mbomola kata Ebonyiba TV penya jope do pe ikenele kemiapa tanopwa ele Germany beta tukome miapa do pe aloje ele dabla jonshi nele saftonu amete nutoba amuga nutoba hana gana tukome gudu ye ele miapa ele kele egbanke kejia anye miapa wana pe gomnye titri hana ebegbe menya jo ike anno miapa nkubi moji ne miapa ajoga mbola kata mbe wo anno de ka won ple Ebonyiba TV lege ikele ngonemi bona kala egbeto manje chu dejesi chu do ko ikene la mesenya odi pom le Ghana to come ikene Ghana Health Service GSS odi ko global chu apejinu banto bada sine pejinu adm le pa ko play bla evo de kema no vi kanu po di kana ku dolele ike HIV ba dolala yenya amangleme akbe enne kena ta kauha hida go ko vito ko asisu apotore ike podu kwele enlanu wo hana ajudada wana omele kintapo le akpabubu ike mia ano emisronyo opo akpaji nemi National Association of Graduate Teachers unye nagrat mfiela opo ha bobo do metore ka ike le Ghana tukoma ode ko gbo na Ghana jidudu obe ma adidi oyoko yoko do wonu kata ako adare anyi le Ghana tuko me heye akpabubu le me bodo gele egbe panye jomele Ebonyiba TV pe mopo moji kana mia agare wenebi ke mia ajegoma bakple agbana sronya wike mia no mfiela opo ha bobo pe akpaji nemi nyataka kaula gamde agobe National Association of Graduate Teachers imiga yobe nagrat mfiela opo ha bobo do mitore kaike nele Ghana tukoma le agbana sronya oji poma wode koglo na Ghana jidudu jitunye duplana kufu ado bakple ntito Mahmudu Bawumia be wabublo ike wa alankude yope fetu ike yokole Ghana tukoma muti kala takpapare ko ka planya jole jora nkeke baijia America nyezima no la ukwerenti do nagra mfiela opo ha bobo ikenya kwato Jacob anaba ade ko global yon mfiela opo ha bobo ikenya nagra le Ghana tukoma yoma poto aika ya Ghana of pepepe wana ye woman edem be kula yo pepetu bakple echipopo abota ga nya salary allowance ikenya jido do ngbene yo la bakple we adien ba amatete wana mebe yona yo le nkekeme ko nkekeme jinu ko yijinwa menya ni kala yewusi sumo ka dejesi be dongo bayi la pejinu ewo ma yoja bayi ka yo no ipakple jidudo hena nkulelele yo pa gawunti gake njejo ike jidu akone yo menya ni ke ede jipune yo ike yo akpoto aben fiolo ba bobo enele Ghana tukoma na yo ala yo pa do wana umede asio kana me akplomi aide mebebiam le pa ko be wi asheki pejinu adie ma njejo dejesi be nagrat mfiela opo ha bobo le Ghana tukoma godo ko obodo wono kata ko adare anyi hena ike wo yo be yo pa industrial strike ike bie be wo le biem jo jidudu obobo wo alanku de yo pa fetu ike yo ko na bakple echibubu abota ga ike wona yo aba allowance muti ka wo de mebe dongo na pa bakple we ashikia yo nyama ike yo gala de ka wo bakple jidudu cho pa bakple we evie le dupla ho John Dramani mama pa etaji yike wala kula yukwan fife pa dodo ntine yo kana grata bobo wode mebe le pa ko play bla evo de ke ye pejinu aton le yike ma wala do wala katan pa dijon kaka dun le Ghana tukoma yike nye mede inaba eji le pejinu aton via joja ba yike wo yo ne jidu obe wo atras le yo pa dadare fetu jine yo chowe aton yike wa ko yide bla evele alofaji kenya taka ka he de go be do pa yike nye trade union congress yike TUC yo pona do wala pa fetu nya uji le Ghana tukoma godo wonya me yike ugale de kawo bakple jidudu obe le pa ko play bla for de ke yema yo atem adalu perpetuji mama le alofaji enne ikene 4% increment kawo de mebe le pa ko play bla for evie pe yi yuma wa tro adale mfielo pe don na uji titri o perpetu bakple o pa ajoga ike o kana le Ghana tukoma mama le alofaji andro ikene 7% ka National Association of Graduate Teachers wo de mebe de do ikene TUC ikele yo do wana uji pom le Ghana tukoma over work play jidudu am manya mi ke uno play yo ike ko ntutu ko chu yo bo happy de afoma ta ya sare ka adu ko chu ko do wonu adare anya mia akoy adare ya bana jini mi pe ajoga mpola kata le Ebonyiba TV
Kanemia achole agbansoro nya wo menemi ke mia agade dukome binyenye ba agbana wo wona wo menemi do ba ike na le dukome binyenye gbana ojipom le Ghana dukome ike National Identification Authority mi ga yo be NIA ika ma nye wo pe nyanu dala nya Abdul Jinanu edemebe yopa asito trolle agbanvi nyenye ike asu asiu abedu kome vi enele Ghana du kome sia anyenu ike aje komonglo wana gome lepe jinu we de ke penkeke we andra gbe ike November 17 le pa to play black evo de kemen ko de jesi be NIA do pie aja agba cho epe jinu enye ke memile vai hada asina epe jinu we de ke penkeke we adie gbe le pa to play black evo de kemen amoyokata na wo agbala vi ke mako susiwa wa bublo anawo agbala ma yike wa ade asi na verification wana hana wo pe Ghana card alo agbala vi tu komo nyenye gbala ya akoko le Ghana tu komo gudu ka we ji ye wo de mebe cho apejinu we de ke pen ke bla evevo ashiki egba no vi okata wo de be yo adoli yo pa agbala vi lo le ngomo banto yiko ko be pochocho ade eva yo pa do wana umtiti trile ngomo me egbede nko bubu begbede do wana wuntia yo adam one novio be wo akpo gumele wo pe nkomo alo asitotro le wo pe agbale bi ke wo chono wo muti ke NIA do page ye wo puku na edu aja be no bi de sere na akpo gumele Ghana card ke wo awo to page ni we ke bank ke we andrag be ako ayi ela be ye kunya mi ke zam milen hena nya pe sim registration alo nya blog atras nya pa kapumo wana until Ghana to come ka dongo vaya do pe ke na le nu ponya odi pom le Ghana to come wo de jesi be Ghana card alo ECOWAS ID balanvia ye kunya mi ke je mi akoko registration nya pe sim card le Ghana to come hena zaza Kanemia achole agbeta kwa do balanvi nyawo menemi alo to come vi nyenya balome nemi ke mi agade la mesenya wo menemi Nyataka kaula gande egu cho dope ike nele nyapo la mesenya ojipom le Ghana tukome godo ike Ghana Health Service wo ede mebe cho epejinu banto ba adasine epejinu adie le pa go be bla evo de keyema novio katane dikana ku dolole eka wenye amanhlema akbe enne le Ghana tukome godo ka America nya Dr. Stephen Ayisi Ado yikona upa dodo wana ojiti trillion bododo pa dolole pa akpaji nyawo muti le Ghana tukome Dua edemebe le apotetro bia America le yopen lady pa akpaji ko pona dikana ku dolele koto bododo wana uma wonya ameleme akbe we eton keji ye wodemebe cho akpere kala fa ashiki bla enyi vo adenke 1986 ba ada sinepa ko be bla eve le pa va eviema vaya novio katane dikana ku dolele esusi alamo yike wo dikana ku dolele kotu bododo wana uma yenye akbe alafa eton bla ame henglema akbe alafa eton bla enevo aden alafa de kapli bla eve akbe alafa eton bla enevo aden alafa de kapli bla eve yikene 346,120 keji ye wo de emebe le pa pe bla eve no vi ko ko pecho we aton heda sine we ashike yikene so henya bi people interview le Ghana to come le yo pen lady pa akpaji ya yo wo ngo amhengle wona one no vi henglema akbe we ene 19,000 kala novi akbawe ene yo man novi henglema akba aton alafa ever wonya me ko po dikana ku dalele 5,200 le total population na the vehicle ko bechu we aton hada sinan we asheke ke do pe ikale na mesenya odi pom le Ghana to komo ja gba iko wo yo nam ngono la titri ne jila obe wale nkure wo so he ni tuju ba plan and beyond titri america wo ku kede bododo wona wo me ike wo ajijo la be dikana ku dolala enye mi ke elefu dem le Ghana to ko me Kanemia achole na mesenya ome nemi ke mia agade buvito bedo opie me nemi njecho de kochu bono rejepe buvito bedo opie le Ghana to come be asisu pe bla eve vo ade nuchuare sike adoyike nuchie wana yekunya be apu odokwe le elanu wo wana ajodada wana kanjecho de jesi be le Kintapo North municipality alo le Kintapo nutuo ma apato ajagba ike wonana elanu ajodala alo ajobla so na upe do wana le upo gologu woman
man kandi to de fi be apato le ayika ma wono sisi da won na kobito cho pejinu andra malaika ma kobito ko en gomo ko cho apa afode de wona wo mutia anya malaika kobito pa asi aba asuji le kinta po prank mo do de laika man wudi be ya o mo so agara nto bubu man ka kobito agbalare ka ode asi egoma ode jesi be yo ja gba yika yo ba cha ko mana apato yika yo bol lanu bla eve yika atema ko edu pepeme alafa aton alafa enem alafa eve pakple alafa de kayika efebe na adublaso le etuyozam kola po adudada wo ma kobito pasi matem aka wosio kayiji wo ede mebe etupo yika nya pistol wo ama eve yo pa asike kakple lanu bubu yika wo hiene adublaso be wo azan wo pa adudada wona woman ka kobito wo yiji ka wo yo nem bono to monola katamba waja gba yika wo come to the siade ako ane yo le yo pon gomo kuku wona wo mebe no bio katana akpogomo le lanu kokoko chu apeto ye boa ne wo pa asi ne wakawo ka kobito wo yiji ya wo de mebe de yo pa ajama kuku wona alusia di pese wonu am mele ne yo be yo ade apeto pa bla evevo ade vie alonu chi ye pa nko de go yika akpere yonti le ngomo kuku wona bubu woman kana mia akwa abota ne mi ka mia agare se wota pepe me nemi nyata kaka wala gamde agu bele pa pepe plibla evie dodo yika duklo na Akufo Addo akpla pa duklo ha yika nele eziji ke New Patriotic Party alo NPP dunya ha bobo le Ghana tukoma wacho dodo yiko wala Ghana tukonti yika anya 2022 budget statement economic policies and government presentations yika wa acho ava adare Ghana tukoma le pejinu with the kepen keke andragbe le pa pepe plibla for the keme kandi to de jesi be amenya gbere la okwentito le Ghana South Africa ikenye bubunato Andrews esiama amwako enya America ede koglo kadungo vaya America nenye ngonola ne South Africa nola yika wode eha alobosusu de woji abekperentito enem ikenye Alexander Apenyo Makin aba de jesi be duklo na Akufo Addo pododo yika wa wole dukontia anya mika ile pejinu yememi le pankaka we atongba yo ache ako adare dukome yo pa nkume ka wona bubu over ehem wona yo le nkaka we atongba ikana be yo akwa adare nkaka we andragba ka de jesi be se wada guma no lakata wanya me ike wan no se wo pa macho joda ikanya pejinu we de ka bla eve vo eve gbe da sine bla eve vo adie gbe hena enya majujuru pakple asidada le pakple bla eve ba dodo wona woji tanya sare ka adu acho miakwa adare nyape ya balanji ne mitetri no vio katango de ka won plemi le Ebenyigba TV pe mopo mowoji Kenya sala vio ka plenya pon pola le yema ge mi acho me pe ni jo alo nya takaka ikobaka mesi le nya pa do pe mele da bala junction ako asedo yenye eke ga finema ajo le mi boa ma abublo ma alanku na ngodo nya yikenti mopunu kochi Nufiala ha bobo ike National Association of Graduate Teachers NAGRAT wo de jesi na jidudu oba ma adidiwa yako yopodo wono ako adare anyere ba umodare yo perfect uji le Ghana to come godo Inchocho de jesi cho dopo ike nele la masenya uji pom le Ghana to come ike Ghana Health Service ba no bi na ma akbe enne so wonya ma ike body kana ku dolele cho apa ko be plibla for the kemi na page no banto heda sine jinu adie ma ike wodo adam na jina obe wa alanku do pe vi opa zozo muti kala bobito do pe me ne binjo de jesi be asisu ni tuire ke ko pebla evevo adenji e ko wodo kwela lanu wo hana ajodada wona ole kintapo nutuome kala agbana dodo nyoma alole ke wa de jesu le tuko ademe National Identification Authority yinye NIA do pe wo de jesi be chupeji ni we de ke penga ke we andragba yo ajem komo mlogo mahana Ghana card registration alono bi ke wodi be yo akọ duko me vinyenye agbana via ne wo asu wosi kala South Africa me nem jijo de jesi be la pejini we de ke penga ke we andragba so bo manola wa anoyi ke wa hlen 2022 budget ke dodo yika to plan Akufo Addo wo le Ghana to continue le adowodri pakple eganya opa goma yika wo ticho so bo manola katansi be wo anno so pe me le pejini we de ke penga ke bla eve vo ebie gbe bada asine bla eve vo adien hana emejujuro ina asidadare jipe wona
Nyasana bebio alumia pa ajoga bomola katan he nyejo ikoba ka Messi le Ebenigba TV mopo moji le miapo do pa ikene le Dabla Junction kwa meto enye nate agboye me Peter akpenemi le miapo mpopota